Assalamu alaikum Alga Media kanalının görüşçülері. Bugün biz Кадамжай районуна караштуу Халмион базарындабыз. Азыр сиздерге тоқ базардагы баалардын билип беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдын ала мага жакты лайк белгисин коюп коюңуздар. Биз видеону баштайбыз. Биринчи эле ушул индуктардан баштайбыз. Баардыгы маке 2000 сомдон деп жатат бул жактан. Surayı öğretti. Şeker oldu. Şeker oldu değil. Surayı öğretti. 76 menen. 0776 166 166 466. 466. Ушунда индуктарды алам десеңиздер, ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Каяктан келдиңиз ага? Кадамжайдан. Кадамжайдан экен туугандар. 500дөн короздорду айтып атат туугандар. Мынтип басынан да бир тартып койсок, мына ак короз экен, кара короз экен. 500 сомдон деп атат. Bu horoz 400'den yapız. Koroz 400'den. Tovuqlar 800'den. 800 somdan eken tuğanlar tovuqlar. Eko 1,5 so'm dedi. Qaysini satıldı? Qaysini aldın? Farkı yok, bir çeşmesin bu. Na, kıraç eko 1,5 mingden tutat, na çoğu menen. 400'den deyip na korozdu. Ya bana 600 kam var. 600 kam var. Toğuncu? Toğumuza 400 aldım 500. 500'ge 400 so'm kalıptır. Çoğun toğuk 850 so'mga beriptir. Mına sargız kança so'm? Bu 900. 900 so'm ekan. Qara makil qancha bo'ldi? Korozdu 650 so'm. Kemi var deb жатат. Mına qanchada o'tasiz aka? 500 600 kemi var ekan. Tuğanlar, mınavi toğuk. Ekoting toğuk ekan aka. Nası koroz ekan, nası toğuk ekan. 1000 so'mga berem deydi tuğanlar. Deb şu biyilgi çocular ekan. 1000 so'mga berem deydi kösün. Koroz 500 so'm, marka toğu 650 so'm ekan. Tuğa turgan toğuk tuğanlar. Kami var. Dakandardın muştaşı tuğanlar. Bir ko'rib qo'ysangizdar. Qanday muştaşı. Undan keyin bosinga bilib beramiz. Ikkila go'sht deydi, hozirgi urushgan 800 so'm deydi bosin tuğanlar. Ikinci muştaşkan koroz 650 so'm deydi. Kemi var deydi tuğanlar, 650 so'm. Buldagı bir 2 kilogramda et berет. Hozir muştaşam deb turadi. Muştaşkanda sos zor teyip qo'yib ketdi. Bu koroz 1000 so'm kemi var deydi tuğanlar. Qizil koroz, cho'qin deb turadi. Mana putuni qarasangizdar, 2 ele chiqadi. Mana urushkanga da yaxshi ekan deyin desek, bu jag'ында yo'q ekan. Biroq cho'ng koroz ekan. Qizil koroz. Qancha oy bo'lib qoldi? 2 yaşar. 2 yaşar ekan tuğanlar. Kami var. Kemi var. Korozdu 500 deydi. Qora to'g'unuz qanchada o'tasiz? Ular mana 500 kami. Buldagı 500 so'm kemi var da o'tadi. Mana bullar da shunday ekan tuğanlar. Mana. Qo'yver endi. Mushtashsam qo'yver. Narka men bası 5000 so'm deb жатат. Bul jaqdagi shundaylar bor. Ikkovidan qizil tuğanlar 1000 so'mdan. Basıp aldı narkı çoğu. Aşında mına o'tdi. Basın qanchada o'tasiz ka buni? 1000 so'm deb жатат ekan şol qorozda. Hozir o'tgan. Shunday qorozdu 1000 so'm deb жатат ekan. Etdi qoroz 1000 so'mda o'tadi basın. Dakandar 1000 so'mdan kemi var deb жатат. Şu nandagı narkıda dakan. Qorozdu qaysi? Ökoyam koroz. Ökoten koroz ekan. Bu jaqda induklar, makilar 2000'den deb жатат, ag'ı bar ekan, boz, qara, oq shuna ekan. Naraqda qorozi bar ekan. Qancha otasiz qorozdaga? Cho'ngdori 3000'den deb жатат bu jaqda. Qorozlar 500 bag'anday. Yaponskiy qoroz ekan bu, kishnakay, bunasi jo'nakay. Bulda 500 ekan tuğanlar. Na qorozda tuğanlar adashib ketdi. 1000 so'm kemi bor deb o'tadi. 1000 so'm ekan.
Мына көгүчкөндөр бар экен. 200 сом кем бар деп атат. Ушундай ак паттуу. Тоок базарга коёндар да келиптир. 400дөн дейт. Мына ак түстө бар экен, кара түстө бар экен. Мына тоок кимдике караштуу? Тоок багындай. Эме экен бул? Дакан экен. 1000 сомдон дейт тугандар. Мына экөө. Дакан корос тугандар 2000 сом деп жатат экен. Чоң экен. Урушам деп турган. Азынан бир карайбыз не кылат экен. Адамга жакын экен. 2000 сом дакан. Бул жакта дагы 2000 сом деп атат экен тугандар. Дакан, чиста дакан. 700дөн деп атат тугандар. Мына корозду 1000 сом экен, мына толуктар 700 сомдон экен. 1,5 миңден ошондо? 1,5 миңден. Булсу макиске, мына короз экен тугандар. Ушуну менен бизден видео ролик согона чыкты. Тугандар ушинтип неме баларыны билдик. Комментарийге ой пикириңиздерди калдырыңыздар. Кайсыл жерден көрүп жатасыздар? Сиздерде ушундай тооктарыңыздар барбы? Ошолорду бир жазып коюңуздар. Сиздер менен алган медиа канал болду. Саламатта калыңыздар.